Natho chamo seisia na indi kabindani katwe na ke Dr. Ancent Kitukuno lokute kibila cho mbunge va kangundo valatwi o yutwi kisioni cha Isinga lato ndo mana mondo makonete uima wamwe tunene ya muno Uwau wa kansa na indi kabindani kane ndo munenga daktari mwanya atravie mondo makonete sinduila uende kuika va kangundo na ayete kibila kini hata ukekithia kana uima wamwe va kangundo ni wadhingilwa ondo violate mheshimiwa kalibu asante ndienda kunenga mwana ono unene na enendi makangundo obanini matavie kivila kiwa kitia na waminoke kwata ni hata ukamatenda muno mondo makonete uima wamwe asante muno beni mubya muno ndo wa Cheni TV wana moyo kwa senda bino yakwa nagilaro eze kangundo isieto ndo mwe waninye Dr. Ancent Kitukuno kana kitale logo de kivila cha MP kangundo ni ungamende na evende ya mwongo kana independent candidate na alama ya kwa ni singano kumancha kana lango timbunge Uwau wa mamwe ni nguomba ni usiesi mono lakini manifesto ya kwa ina singo mwanza kado mwenda kwa kasonde mwambie na kibo kisomo uwemi kutongo mweke kutongo mwailu undudo tuika biasala uima wamwe naende kutuika mwika ibeti igwa na monzi ona atoko mawe ya wangai amakanisa lakini umondo nondo agenda twenene olwa uima wamwe siongo nena ngia muno na nyene daktari wa ando anyene ungamete udimika na uitwa kanza kena yonde ni mundu bina itailenge na pe project bila twende acha kutoka kangundo chambe ni twende na kwamba na free medical camps kana uitwa mana lato watokana na maito kama soma diolwa Uwau na tuimadima mauto tofauti sukane pressure kanza na mauto mainge na tuimaita na marona kuita na alamba kwenda eat na tune twekete tumatwa mbeya yene twekete mbe wa kondo isio ya komi kangundo yonde na hizo kuna kula tumato mbele kangundo yonde ni kenda andu maito matono teleka nono no maito inge mawaiye na mu mainge mayambeya mayalia wowe de ando ito mawaiye matese kana nawo njogoli mtu mbiya na problem ndo kaenda ando isio nisio in the villages toka madhima toka masome de lwa Uwau na inde rato ya madhima to yana mena moto imaida nikenda kwithie matetheka nondo ugo wa sukali wa pressure au na kanza yambia yalia na kawaida itu za maito inge kwenda Israeli bena chaja kuwila yo sio kethio na mungu na yigero muima no so ando maito makana maiti mwana tuisisia na itweke de wisi mbingo nawe ndasi akangundo meo isio monza meo isia 10 na twende na wewe kila kesi chonde na kila kenge nitoenda yana onena na ndo maito munono wa kanza ndo kanza ni ngivyo muno kuto na ndo maito baada na kumeno wa kanza kwa ukimwe mbandia ndikuli anda ene makangundo pangu ni kuna mwana nikada twende kungene kusomea ofisi ya kwa ile uiti mwa wambene watu zobela geta wa Health Service Commission nikenda with the ultimate on them and we commission isu matako ma on them asigatiwe masiwenesa na mama itu koma we atawe with and maitu masoveka au maitu with maina ume kila genge ningumonena mukwanda ya mundu wa mbungeni kato sogemea ya ondo tokugitowa kanza mwa wambe na ngumania to ende ukasovia ne wa tuga someria no maito yolo wa kanza one chao yeta wene chao na toile kwe kare gandi ka kwata someria no maito lo ama wala wala maile kuya mdola madaile kuya na mekale leo no maito maile wala meka kwa ne kanza chakele ngumania na kwanda ndi kuda makangundo ndo wa mbungeni toka bivye meao ya ondo kanza ika screen ya kana ila kama tu naoketa kidimo cha tene nondo itwezi kana kanza hadi mwa kwa antene ni itaweka poa na binona yuko hospitali maito mainge mako kitoka ngundo na kena yombe idimi yisi ya screening ipo na mboni mbona kwa ndaye ene de makangundo mondo ya mbungene ni gato bidye mwao idimi yisi ya hospitali maito onde makangundo onalange meko masema nini kenda wedie idimo si ya kanza mudu zikanizo ngabudu muno sia nondo sia ontia yo si cervical cancer na kwa na unisia prostate cancer na idimo isu nitele sia da sinzo ngana sia dimo kwa ngana de kwa ngana tene mundu akaitwa akapoa chaka tatu ningu mandienda kwa nda ya mundu ya mbunge toka bidia miao ya ondo
cancer ikathimo ekonekane ka screen kila kitawa diagnosis nondo ni twese ando maitu ingie maume yao kethe abetu kaima ndo so ila private magathimo eko uruzo we mea with na so ito akangundo ando ni matone ko ikimida sia ile sia cancer diagnosis ni kenda we thiketha yonekana tene na ndo baini mainde anambe chakana nitu mini do manakana sibire yote cancer bingi tumindo imana ito siba na kwanda ya nemba dikulia ndo makangundo mundo ya mbungeni ni kenda